lấy mình chơi bên rồi Tute và chiến để cần làm ta là cái Mizo National với Mizo National Day lawmnaa kan neya in kan ram le kan pathian mingin sipai kan lapo chu ane hi nakina kana soyanga kan national day di tu nuwa kan thar ane atira chuan Independence Day amar chu kan peace accord amin ei kan siamna amai sia chu nakina kala voina hian lai til poi mo tam tak soi oma amar tu chung zong pia lama thu pui soi nani ania reilu tu kulovin point pathum soi kadua voina da soi turi MNF ina kapeng ti tuka kan hriat kan bai hat apoimo ania lung tu pathum anga hi kan hriata poimo ania wangin nakina namdagin an so cheu poin in tuin fa tenan so cheu poin hi ye tia in soi fek na thil pathum poimo hoina hian ka soi du ani zona pakhat na chu ingat tinge independent in puana in kana in chanta enge apu chuta chin chiana nyal turane tika soika mi chuan ankal khoma party andina ni nanin wa achule an party mingan thaka achule anin tidam lama MNF chuan he kan thuthung a movement apul chandana tihluih apoimo chu aka atangin kan chanta chanchin bumi ten minzo china kolesi kalai khan IAS ni Indian Administrative Service lukha ituma dilong dikha mindia kachan na chu dume a form po kala ka fill up veka ti chun bi ka exam turin kakala kanu chun pastor turin bintua kain IAS ni katuma Indian Administrative Service luai chuan atopa akap zok turin ram duai kalutai amak kop mai katiane imene kandin kha ankal tak tu aka atang ini incan tu ina han hiat chiam ruan khoi ko ran mai khoi ko ran foi tu pastor le ime alu tu kap zero ti chi ka ani lo re kan so ma pakhat pe khom dong ngam poka na chi po dito apul kan chan nei mi in adik lo athalo an dia an ya tu chin chia na join kan chan ole ani le ingat tingi in ka na chu achuta
Ingi independent yi Jul India a movement yi in Chanta. Chu tak chu vai hovi nam dami kovel midami into in phal de poina anso muna in chan na tu chu hei ani bile pute kita chongin ko changa chongin an lo kala Mizoram an lo luta sa po violent alonia sa po tunwaya kan omta amaro chu kandang lampi avangin Indiaram rorela mintel velova excluded area huam del velo area winta ani tichuan sang khazapuai somthum pakwa India Dominion Alonia province ilatiam state alanila province ten matlia legislative assembly o antana constitution of 1935 attention act of 1935 sangkat sa question tum pangada aloni kan Mizoram akwang velo katakan province ng zumi o antama representative India independent baka masih Zoram atel velo huam velo tel velo ram excluded area India makan aunjuk dijuan chhawpchhuah lonta India ka ala omlo raja rang maharaja rang lal rang minui group rang omko sa ofit India president makatina seka takin sa ofit min okko min chuai ko mani ako tuangkal taradon tas ankal po don tasia chuwangin kang zong kan engtinge kantiang andita dichun India siam andukta India an siam ta chu kasoy fouchi Indian Constitution low pianna at school alow pianna Indian Constitution atira tama alow pianna poimo pertu a preamble at hmaa chun India siam du isang an kalkoma an io an kande kalkan asap trong yan kan chairman we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Kini mipuite yan kan o tekal tangin Indian Republic India Ramhi Siam kan remti Chumietan chuan voina November ni somli paruksama da somli pakwa yan he Constitution ni dana siamin kay mani kan impetaan he India piana Indian ningailo Indian Republic no piana tupula anda chuan apoy mo lai hitayan kan telve
chu a boi thak na chu ni kan til lovin an siama kadilai kan excluded area kan dia ai o kan India an siamna ya ai o te mangin kan til ve chu ani MNF na atira kan political lungpo kan tigna kan chan chuli hei tak mai ulal ding ane ahoten October ni somthum sang khajakwe samrupanga a India Prime Minister local Gauhatia Ansu Lal Bahadur Shastri Ansu paid memorandum unsubmitted Gandhin Chan Ansiana memorandum submitted to the Prime Minister of India by the Mizo National Front General Headquarters Mizoram on October 3rd, 1965. Hey, puding ako ka. Saan ka sa question mga October Prime Minister Lal Bahadur Shastri MNF yan tingi kapito. Tingi nga ito at umti. Anzuk sa mitso. Anipaw. Hildang-tang taksingaw. Anzuk so'y singa at suwan. He to bind excluded area kanila. British India kantil ngayon. So kangin British India tel China hole ado dani in I of tekal kangin. India in siamna Indian Constitution in Petaka Dawhkan kan tilve ya tilve tur kan lichun kan du zong so ya Dawhkan kan kibe mai an sutita neruat fu soi zong po hi nakina lain ula ei namruna kan dama aduin ay Xerox copy ko in allow kay ani chumia chuan excluded area nerua katilaya huay tupa berina asoya ngat hing excluded area de British tapo dino India tapo dino foreign ramdang tapo dino British sina api ka crown nila aopte ani one view is that with the end of sovereignty in India, the new government of India, that is independent government of India, will enter into same relation with tribal areas as the Governor General maintains now, unless the people of those areas choose to seek integration with India. Hing tribal area, excluded area. Neruwa soya chuan ama kada saying din India atelve andu aniglo chuan governor governor general India British Ulaya ain ko angkat in ko ani di nerwan asune atani isitam aoman ole gildang tulis hing zong Shastri India in Siamna in I of Dawhkan India Siam in India
constitution in siamna hei ke ma ni kan in pe India kha India lo din na chhawpchhuah kan til ve tat kanayo tikal tangin kan til ve tat chuven India ma hian kan til ve in constitution kan mang ve don ani chu soi chata ain du jong kan sai ve ai ti an ju chen ta udei ma khan min la Shastriya chuan in vang hei hi chu thil serious takan del hinama kan mi thiam te poina zir tham a omani atia kan lein bele jin dia ania ani chen amaro chu kha he an zia hi chu somru panga October ni som masi kan peta kullo kan Shastriya kha somru le paru kumtira achi ta mais kha a zui tu pera kha athi ta sia anwa chuan khamia an Tute zui kam tar lok sina te le shahi te midang ta India sarkar ne achheri Scottish patrana minke lupo antuma Marcela omsia antuma tichuan Gul Sarilal Nanda Indian Home Minister kanilai chu na sama district pakhat Assam Chief Minister Zarihan pulal ding ate an pathum khan an emaw khaide pulal ding an ral thuamne kanchin pasha India sarkar point ral thuamne sipai ne apul romchan in via in he kan thu puai isu sorry feli tu Andia to try agreement but who they in ama erotu in rin letna sam zela ulal de ngade subira de mana anron buat sai tak ke ni lambo in buat sai lo anita chumiwa chuan arukin ke ni po ral thone nashata huai tu te an mana an chingbi feka phai lama an jena anda e nationalism lo tiati atiati ka an si chu atulang je kana ibuat sa deruta ambairo tu kan sa fortune Assam 80 Assam rifle bidang anon tihluih sama tu samrut perpundira pudingan sami hazik forna sipai ron tihluih so itu na kanti ko kema hi itu ani chun siloma Assam kopuya kalau kana isoy itu chalia azu dia Go pa telefoni amaro Assam Chief Minister Khan karom tihluih lo theita and what telephone is via clear to me Chief Minister in the che si paen on kenitan in man perfect chinito kanral thun nei angin ma kanona Mars nika sangka sa question ano puakta aching ano berita ole kaka ano ram puero nin chanda nin ka dan di song song ka chu history amazo eng fa nge
MNF ina Indian mun eng chiat nghe dia ka India an siamna kan tel ve si min tel ti tong chun kan du song soi ve kan du dia si pai chak na min run bu pe an tung da si du lovin independence kan puanga kan in ka ta chu ati ra ai chu kan din chan kan tel vain din siami min tel tira in constitution hi min huap tir do na ni chuan Zoramthanga kan du zong chu kan ron soi ve setami ti kha MNF pulau de ngate chan ati po Lal Bahadur Shastri kan ati po hei chu den hi pulu kamai chu atira kan saru in chu kan bone of contention tak kali MNF in kha kan lo pian na acho bulga wai ha vek voina ta thusawi lung thu pathum ji nga wakha ka poi mo na kau ye se sia ama tu kan din shi ta kan ti tir ko pole le khathona a o ko shi o ma min dia adi lai ta ka zama ti choba pole te ko min che in a bel a pian bel mang po mi na ngai san do tu a o ko che e mani hei ni se in o te ka min pe in tu ama ti ka le ke ka ne nge ko ka wa kan pe shi no tu ka le pe e ka di ole apa ni na ka so ni tu adang history ka so so to som di kanin ka pa at tira kan thuin chu soirem turin ho in biakrem na te kan te kan dia voi tam kan in biak lua sang ka ko som ri de jun ni som thuma in rem na kan sain ta a chu kan in rem na kan sain chu ani na tak chuan enge kai le atira kan thuin chu tak in India siamna kan tel in constitution siamna kan tel min ron par lui constitution impose constitution ani pudega hokan kan aula ring chuwangin kaile ani MNF chuan Mizo chuan in anga India constitution yan tilvenge in parang soiro ule kaile kanin rem na tutung andu pia nin an soiro rotna chung kam point siya point kan tia an rotlen ruya chung te chu ulu taka dan thiam te ne ngai tu lui ato ba in rim na kan nei da chu in rim na chuan Mizoram a political Mizoram chu UT atami state da chu pakhat na apa ni na koi mo chu state chuan India constitution special protection in na pi ane turani chuan ani le ai state chu kan renti ai in na turin chu kan han ta chu an renti article Indian constitution article zathum le som sai le khatna G article 371G Mizoram state na anay big etai chuan India na tempo kan lung o yan
kan ti ka kan da ani kan memorandum of settlement iyan anandata nang di po in cheerful mga kan official mga avayan a copy ng tungla uluk takin MNF chuan zir chu kan rim na chuan titur kan nei ve a kini na kan titura min tu chu in ral thuam zong in da lu vek adoda in now ti zong activity in underground midang in chanpui chin in chanpui tol in article of association in ramduaya in constitution le isong po hi in pailo chun army chief tekan president tekan constitution kan party ako kan ramduaya kan constitution keju ram chom don kan kan constitution kan preamble lalpa Yeshua Krista tu Mizoram lal ber ani Bible tiang limihi he constitution in na yele di kakanda ya indi na han pomchi kanila re kanga indi na mga aya India constitution intervene to close to article 371G ano kan tiyan tichuan kainin kan pek tu rathom zong kan article of association zong silay mo zong midang kan pui te pui to han siap ila MNF na ati tu ka asiap chhawpchhuah aman rom Peru ta chuan anile India enge min pe statehood kan pe chuama induang taka Indian constitution article 371G mi ang kaka kan pe ang chuama in thupuai le thupuai in le na song kan pai fit anga kaka pai fit ngay dam phép prosecute to lo ania chung zong min ron pe tu ke ni pe tu kan in nei ton heta yan in hial na article 371G ang katu naga poy nan de lo nei masih kan dana dan nei MNF in chian tur ke ini ju peace akoda in leiton naga ju khatiang di belo India sarkar akhomai na banga ape khomai na banga pe naga tuan article 371 special consideration India in khomai na pe ke Mizoram mero chu alaya kan in nei tom rathuam pek tu hei min pek tu ti chuan hei kan ron pe tu chu wangin nei parliament na khomai na wanga min pe ani be lo in lei ani le min chu sak le mayam in naga te chu sak sila khomai na pe kan ya thu pe ni chu
kan bin chu sak don chuan aman kan pe ka min pe ki ve le mai chu tak chuan dora chen sanga in jacket ileda I hona dor nei tu pan hei isa saria lei tu an ong tla chu wangin I jacket ka ron thon ki le t-shirt a karon thon ki le don chu aman ka pe ki sanga ka min ron rijan ve ai ka ti e chu wangin aman ka in China in chu sak ton kan I chuan kan AK-47 so khang in ti turani anti aman kan pe so min ron pe ki ve ne amai ani ke ini na kan pe turaka aman unlock don ke ini pun aman kan chu tak chu MNF peace accord parliament khomai na khoi state mo special consideration apek ang anpe no in rin na in heng to na dia in leita kami kaka ko chu alung thu pan na poi mo chu mi ria ba chuan tu ku na yen MNF kan tin nge dan ka riat tu ni oleh apa thumna anunu ani chutiani chuan enge emene chuan in lo pui bela in ka vaka in rema Article 371G lena in lung oka kha jong kha me engatan nge alung thu patu naka apoi mo pe chu enge pathian le kan ram hemitan hiani kan ka hemitan hiani Article 371G ka kan Mizo te chhawpchhuah Hindu Christian di arrange constitution jawangin kita Article 371G akan religious or social practice of the Mizo te chhawpchhuah le kan social practice he zong le adam chu ownership and transfer ka chhia te khang Mizo te chhawpchhuah him nai hemi athune na to ka Delhi Parliament a on Mizoram Legislative Assembly a on Tuhan pathian le kan ramta ti kan tuangi kan kapa kan thia aman kan pe kan chap khaga poi mo ben ani le pathian le kan ramta ti de chu tu party hui an soi ve the tho lo soi the ye an soi le atha I soi la ani le pathian le kan ramtan chu enge lalpa tana athil du pui mo per thok tura Mizoram le man a buat sahi pathian le kan ramtan ani le pathian du dan chu enge thirdam tam tak soi turoma amar chu akhai kho na hoi mo len chu Mathaya mungsom di pariat atau pira vana chhawpchhuah angai pui mo per
min che lawin bapti zel uti ringot mayan ni lali suai apian na teka lungai koi morau ti laman nilo ka thina cross ka lo vong charau ti laman nilo tuna chuan lele vana thune na so ka ne chu bangin ti tur chu kal ula nam tinami zirtira siang ula pale tharau chiang din hinga bapti sula hing ka thupe te zom turin thil siam zom nam tin ne na shil ro u kha kan thu puini khove Isu Krista chandam na chanchin cha angai poimo nunu kami tilo Zoram hibuat sanakan lalpatan kan dicucu patientan kan dicucu patien til tu zong tilo ting turin Zoram buat sai kantung cucu patien le kan ram tan ti omsiani MNF bai ha de chhia Cubi turjuni poyuat atota engeni kam cutiangai ti matun ki khover to tempoin kum kuai in ne nakka om shena atakim kanvan mujian e mania ka soito ka political party somthum le panga anding to katia kasiat soka ila rekim lo khalo poka ala omnuala ma se chung zong anral tiu emene vi sangka je poi somrupa khata tingani akal kong nok da chora engtinge dam khotsuwa ral pui India ral pui sui antata keimani in sui general sher kiran anpan zabi om luisa siamna na amman kare chu Punjabi om kan alu ta misual turriba kekan misual tur kan mulu to pa keimani ke sual bai MNF kan honam ral kan do changin kan ti lo tu minti thatu Burma kanuan ka masya udenga negatinge kenin lo kan falai na mong lamay from hal chung ni lo sangga takwa sum sarili parhiyat soba ipay ka chu keimani kane Zinga tu verero ni noa ilim siya lo daga tu majeshu minan dito kan lao teni kay mani katung dai sarkar ko manuyo ten chu saka ku adot le kan nau te tam da atu poi lal mai te se kanin to lutu keimani kay pay na po na siya na se patien kang zong min kaltang tira ataw rin na ni somliet le par zun ni somtuma in rin na zong indiram at yang ni kopila yem angal mo kingi nge rin na lo anchuatan amako chuvangin ni chinamika bar tidam somthumle panga atama somdinga anral fek politika sarkar siap aral om chuchu kongres duna po emili pakhat salamya
Delhi se Delhi ko puya ko modiana soidan taka in kanama bill an vui na hat trick an ne mo Kita MNF pakat nene soika an nito an seri tu konti kan lau kan adang sorkar siam teitu om junju MNA leze PM Iset PM tu na party ko kan nila movement kan di tichinan mani lokalo din bai pulina lungpui chunga insa tiopu chunga insa atika kan pakatla soi bene sila jirdu chunga insa te pola di ten sila katiam angka political party chu adin kuma adin tupa tenena ral te pokot ale chung ka MNF kum som ruble pali ulal ding aya upa ude nga katikan kum som ruble patumania kum som ruble pali adin tupa aya upa harsat na name lo palkama voindia partilian beralachua ingat tinggi ila an hotung ten fele ude nga fele pusulama putanga puliana afele fello tak khang kha achana he katuri chanchin chhil dura namni thil tumbera in nei chuan ei kum kwa in khovel to tempo in ni na ka om jena da ka fola khoyange kan kalam kan dia tui puin bin wan a kan ro fing pol chu chi cho kong konga kan ka thin rim la ba kwan in surrender ila damin kan chuak te na khang te ka kan khen to pudin amara chu pudingan I chong chaya u adia kan chong chaya Pakistan measure speed ko tin na ukhinga kal kong ta kong lu kong ala kong thumin sila chuta chuan kan ta MNF ral tu ka voini khemin adam ko chuta chong chai ra chungangin kan chong chai ra anie kan ti chung kan ati pathian le kan ram dan hi rami chanchin thil tura lalpa tanam mi puine puat sat kan target ber ane da ka for life point in le na ka om share har sanating ring into life point in le na ka om share kei kum kwai in le na ka om share dunjong kum sam rupali cha ala kwai chuni apia na mai ka chanchin thil tura hi rami in buat sai tak chuat I ro pulian kami te chu ka siamna nani hi tak hi pathian le kan ram tan kan ti voini thenga min dang ko chua tir tu par titam tak an rana an liap nu ko har samara ka tin ringkara min dam chua tir tu chu he ka thu pe ki in tum ania eta in kan sel chu kum kwa in khovel to ken ko MNA tu in ne na ka jena ala ti re na di ka she chu bangin mana po tir na ma ti ka she missionary duai khat kan tir chua khadilaya ka soina number lo chu sponsor missionary ko haninan ron ti ta khatina cheng sang khat kan pe ka kum khata sing khat sang ni kan pe ki chuan
missionary pakat kan sponsor ite missionary in sponsor vetenim indir vetenim andia khata kan kal hi noi kan pe tu ni katien ni min nui sa siamna kan man tuna chon noi kan pe tai to missionary amishila kan ti po en Kovela a population base in America po kan kunto midway som lekye missionary asangite sponsor chuse kandir chhawpchhuah to ani chuchukan dam kho chuat nan chugangin tunai tam takin apeidom tha kan suwal lutu kan di atik fek janangal lutu amar chuchu tingay chun Elisa nama chap ka lalpa sa lemo ayin tilay ka patien intikre bal machin chinay no asang til kalanayan ni an yan kalatito lal te pon tutuay tuay Tumentan soy no ni amay. Turis pakat local chuan. So nito ka biyak intar koridor somingkara dartin main richer charme. Now pang te chunga tarchengin in home tura anan culture charme ay kamuya. Kovel komuya. Hetian tangi a omlore. Aizol Mizoram chhia ako man adi mot mai Euro paingen boy pui chanchin chamin khiltu den an biak in ruak hriatna tu adi kon boy pui di keini nene kan boy pui kan biak in kan to lutu ka ko han thar din ngai amun tu kan nei shi da di kan boy na Chugangin harsunatin reka lalpan wal machin chimay ande te binko adu Chugangin voina yan kanvalin emene tiltu pachianle kanramtaan kal ula nam dinami zirtira siam ula til siam zong ne Kacang cinta Israel ati Zoram hian ati lokin naturin emenevi antingani harasiat Subia ati na bangson kung samrukle pagi ay parti nangal emenevi parti lian perne aruren lian pera ala ontrosa Chu MNA dinna klona turu amatu turu po dilabin abul uyati MNA zong Jugangin zina ka lalpa kan funky na zong Zoram MNA ama Hovela chanchin chhia beituna shapet ni kantuma. Guna boy mula Bible Society India made. Even Mizoram chun alo lak kanika. Missionary India ma Christian de kalkoma. Mizoram peke anji me. Bal machin chhia bilang panama Chumi tunatan chuan lalpa vanei londo na Tute til siam zong le namtin le chanchin cha shil to iti ka ti lo kin tum kan ni nai min shere tin lun freto lalpa pathiam ini chuan keipo ka tin lu hemi ka soi na rin Ifya, kati takle ti taklo,
katiterani ni lo shetu ni ka chuven ilaka hian angin ngo koi kamen mo ani kan ngin ngo lang chi mi ma an ko pin tuina sa kina min chi vek may na sa kina min kanral fik na pita chunga kan lamatang chu lalpa ni lo sila chu kan rang fek ma sila party lian structure lian party damre at lo lak kan in hok tute filwang ani kan om na lungpu he patien le kan ramtan lungpu chunga MNF atin voi ni kan kema aman ko kan peta sang der tiselle lalpan min bhakti saka chu wangin Zoram ponami Burma Manipur Bangladesh Assam khata Mizoram ha Zoram ponako she om tuari amanan perfect chu wangin lalpan pe atona kanti atin hun nununga chanchim chakil tu rap boy o be Zoram hi lalpan shi chu thu chu som tian Israel nam so riu pe na upa pe thang aneng kim pe tu zo se pa thang than pi juda nam so iu na pe lal tiang chu juda ku ta tabi abo tiang lal tiang eng ja nge Zoram abo som thun som di de abo ma se MNF chhia va per twin chhia na ken tu de ela tiami voi ni ken chu shakina chu wangin MNF so he thu thunga lalpa chan chin chhia pathian le kan ram dam pe ting te u amwang ula hi vuan ula thu thung mei vuan ula ti chuan in von e naka in fel na ruan ani lalpan malaso si kong san dia min kan san hian ole kati chin se kana me